Meron ka na ba nito? 1 peso commemorative coin. Dr. Jose Rizal, 150 years, 1861, 2011. Horacio de la Costa, 100 years, 1916, 2016. General Artemio Ricarte, 150 years. General Isidoro Torres, 150 years. Asian 50, Philippines 2017. 1 peso commemorative coin. Thanks for watching at salamat sa pag-subscribe sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.